Good afternoon. Afternoon, sir. Sister Franca. Sir. How are you doing? I'm fine. Okay. What's your mom so? Oh, and so crying can be okay. Thank you very much. Oh, really sorry for disturbances. No, many days. Oh, you didn't come to church today, and so I passed by to see what's wrong, what's going on. And Sister Franca, because one say, "My didn't catch you." Say, "Nyamia sem na hwe na ina odi akoso." Last week, Oba sorry. Last 2 weeks, Oba sorry. But this week, wow, man. In the upon church, and I'm saying I have to rush here and see what's wrong. The reason why you didn't come to church today, and Franca, are they? Oh, I was busy doing some 2 things for my grandma. That's why. And maybe not too late for me to come to. But yesterday, I want to say, Nyamijumano, I was say Sister Franca don't wish him because I want to say, I'm sorry, a many pedria. The Bible can say we pedriano. Sorry, sir, me disturb. We pedriano. Nyankopon sorry die. So enti bibia wo je bia no at least also wetin twetwa so na Sunday oba sorry even just 2 minutes or 1 hour kwa na betuma spend no sorry is very good. Na nyame abetra we pedriano no do we pedrian ayadwuma said yes ye. So because ababona yebo no wontimi mo with that nyame also do hu tu nyame so nyame na na bedi ama wo bedi abo ama na wie wuye because enye ne honam na enya nyemum yini adwuma tufo epumu maame wata nkwayem nsamanfo bronsamfo enye ni o mahia ne yedi ahia enti se wo ampenya me nipa bi anaso wo ankwa sore amfa mo antu nyame so a abrabo ne time bia no wadwene be se ekonanim na ese temanachi ekonanim na ese temanachi and wo your baby and who in fact wo fepa ena nyame wo no be drop share do ye na me hu se abronsamfo bi tete baby a omo pese omo disturb wiye dia nyame pese o de ma wo enti se wa me nyame a e wo se wo be nyame na utimi nya wo shira nyame di shira wo se brasa asisu mo fa shira ko hu se abusua wo dem no wo ye ni petiti wo abusua no mu e be fa so ma abusua no nipa pem okay all right that shall not be confused. Gosh, nyame beye nyame adwuma na edene baby several times it happens. O crash but yam po ya dwumpo se nyame adwuma na beye bon sam na de na ba oboa ma yiri me tadwum se pampe emfa enti se de na me kan ye nto aso ebe fa so mo bisuafo ni pem no msa be koma no but se wa me nyame a na bon sam ese sa hyehyeye no Sister Franca Michelle I was so be nyame na wo nhira etimi adadi e wo nyame ani oba nyame pe wasem pa e na nyame pe so oye na afia amani na we so
Ama. Business. If you me there, we are going to them out and show you. You can't go people that they hear and suddenly afraid to. Now the old castle won't penny bino. Medical call or that crowd or honor so more fun when you being good. The old penny bino. What's that? And the old swamp and see you. Brother Joiana. Obapa me da se me say wonni me da me so ni mu da ene first time I share na eye manage ye me fe bebre say metimi a share Right, no come on, is this me sofo. What's it? Me sofo. me sofo No coming them. So me ya mama. Oh, Debbie, na so why wouldn't say la line and me I thought so your customer need. Customer. Me your customer. Oh, your customer. And if we dem akwane dey ha customers for one year ji wo. Mate. Ka ba chance na metimi wo. Na wo da be na akwa so le nya asofo. Business. We dey translate nkomo kakra. Akwa na dey pie. Nkomo ne nhye nkran a. Obapa mama ni wonni nkomo kakra. Some of you that's a Sunday. One winning. Oh, Benny. Good afternoon. Oh, some of my bass and the family are cool. No, sorry. I want them in a more chance. You may chill number 2, a papa, so a sofa. It's not there. Minimum. No, me da se me de pa se metime share mu nyina ha sister Franca me sure say wona unfo ne very good me sofo yeah na me fan say Franca ye me ba last 2 weeks oba me church last week oba this week no one man say me be visit no entima be hu amunyam ye friends said ye no mercy kon me sure say mo kwa sorry enti senka mo betimi a join Franca na next week one na basoya ma me akebe me de pa because me hu ni se nyame pamasem e na said ye motie no kra no eye me hwe me kwa hu ma pamasem enti senka mo betimi e do abodom na nka next week Sunday mo nyina mama yakọ church akotontom awrade asoma awrade akebe awrade papa chicha wonsem so Sunday aye ko Sunday special na Sunday am ko Sunday special do ni ebedi ana waso ne ajagoro ajade ndu obemi aduane breakfast me wan mama I say nyame asam na obeje no emu odu na eso chen aduane me no beche nyame asam mama wo ho e wo so wotimi de wo hu manyame wo pe ba bi de wo kra sie sebi obi ko bosom so de ne kra kosie obi ko komfo so de ne kra kosie no obi sam se na wo nso ehefa na de wo kra sie na baby so do kresi a obenya dankwa eni so do ho bebo nyame obekwa sori obeso Yesu Kristo obegina di obedi agenkwa no adi ehwo na wo se wo pen na do kra akose na me enye se Sunday wadwae wakodi Sunday special emuto special akodwae pum na kire se abrabon wo bo smooth ba se nyame onkunkun ba betena wa brabom na wo fa wo se meba nyame beti wochi eno na ye kan abrabo eso nyame ani mam ene dia asase so dia edo wo ji wani wo ko wo ba na wo bisa se na menwu achi adie na besie ho ne asam no what that you say na menwu achi ebekose ni mame dia ya ne se je obe na asase so ebedu mebi na akoye obregu ama wo daache na obregu ne se ubewu na wanya oswa hemani mu anko na akoda punsam jem mo se wa bregu punsam jem wo it's well. Papa so preaching we are in a collection. Mama, me preaching your collection. Mama, don't worry. Meduma me ye ne say metwe akra ama nyame. Accommodate you. Meduma me ye ne say obi a wayere nyame mema na hu nyame. Mama, me sremo. Ibu nkoto dwe poma chawo. Mumwa. Papa so okay fine. Okay, ye nti see enu idea bi ye ba sorry na. Ochaye mba ne yakoba akohwie no. Say you kosa abra ye ni dia no we say ye nim so customer wo de no e ye hu fi and we be here deliverance na me ne ye wo mi ande gusu e ye no ho adwuma wankasa me wo wura me ho na mu say we here 30 days crusade because 7 days revival cry angel we yam paibo odi man paibo e wo say ye dwabugo so ye ho adwuma because me wo say say me condemn there be am on them onya condemn
me pese me kyerɛ how a ɛwɔ sɛ ɔdɔ ho manyame enti sister Franca mesrɛ kwan na makɔma me kasa mo bebree enti ɛma mesrɛ mo next week money sister Franca emra sorry wo dia mo visit them just a day enya hwe wo dia enya hwe jodi beba bia nyame woje wo hwa komam to dia bomoden bra na me ne mo nche nyame asem just a day na wo dem say your life will never be the same nyame asum bi nkam mo kata man ne mo mpaye otumfo jame jema yi shawunsa papa mama adwuma nti ase mo munyansa ma kuma pa no mo fantie wasem papa twe wo ben wo papa eya wo ma ade bi musu esan esi wo mo kwan enti ama wo ntimi me nyame de papa break and lose that thing for her nyame de ko puye mi yenko bundu emtum papa ye ko so ye wo share customers amen amen Daddy, I was saying we share customers. Yeah, no one echo. What dress you ya tadi e show papa no ano de ko. Empire so ne boy nya ye twem we sudi. Mesre kwan into the next week no mehwe money. Why? Okay. Now make come. Coffee ya wo ji ye ma me kakere. Daddy ba so ni ba. Ba che. Je wo ma tadi o de ko. Ni hwe obese sanka. No ma da. Je ni enyo ahwo. Papa so fo ma me ofin. I say go the better Franca ring Ya buy ni ntia. Cause me buy you know, tina no uti akunye no gap o. Ene no baby no bi on go sorry ah. What me ba wo sofo na wa wo mu sofo. Say ma ba ni free dem mu ba be sana. Aso ko ya bia titi omunna. One ba sorry ani iye ba be sana. Na so for de o be pede wo ba de. Asa de bo amoye ni. O ene daddy. O sofo la like plan and go the very man ba for the real. Who say interest. Adi we bo hoda da 4K. Mami we shempa boni yonko. Me de me nko me. Franca, yankwe. I want you. I should reach here. And what is name of this? You don't know the yankwe. Go on the China, you know, I'm here, young here, and I person is here. and you live in the matter. Don't worry. Time. Yeah. Now here dear. Nyame ado na mo so. Mo ba me hwana. Ai. Wow. Ni am enko isa na entrance. Oh, hey, come on, we ga hey ya, bitu na ba tata na obia. Oh, okay. Who we wie ya, anya bone. On say o hwe my wife odi mechi ya. My wife no no. Ah, wife. My wife ni. Oh, hi. Oh, nice. Wife on so for pa. Oh, no, my wife obi aka. Oh, very good. On say o hwe de wi a na honam esiti. Ta ko be 1 month ni. Ni nku asa. Ti ana na mene tena ase. E kasa say ka me peska bi nanka me diamond dia kototo enku any spray ni ade a obitim da ni nipadua ni yama waye nomre na mene ne efa adumi wie na mu se wo ne me yonko a obitim ayde aboa me ha ntina ewie de nye bon me ba mene ne ba se ka me pebusia wo Wo be pebosia wo me ho. bacha Na bosia na wo pe no. Eye wo ba na wo ne te no. Ninku asa. Ninku asa. Ni spray, ni ntade ni rake, enu nti na wo pesa. asa.
wo first kan nko ye adwuma oh Debbie na emmomu no wo de kwato rig ni nkun na ama no oye no me wi a me ba betua na afi wa betua ska me ba betua mo mame ntu gina ho ba makata chi se o pe bosia de kwato so na ma we ama wo no wa adwen be na aba wotrim asem be kwa na wo kwa wo ka kire be ma no ya bam ka kire so nka nya asem ba na me sese no beka na onim sese no beka ti asem a wo ka na enyansa so ma na enkwase asem from the been a woman dear but it should be a boy what they can't sugar she mean you say about just a sure one me pesca and fan kwa yedwuma one me pesca fan kwa bobra o pesca dia to we gama wo ba o pesca dia to nkwa mo ba nti oba ya dina tinti obebo bema wo ya kwara nto richi maka so ye bema fa body fa wa beti eye adwuma na pesca na manfo pebosia de ye adwuma no wo be kwa bi atwan o mi pesca ade akofa no makotonton na ma de ayese ya very good na ska no fa nko ye adwuma wo ko bo ba ho ka na wo be de nye ska na betua meka oh mama wo so ko ka kire nkofo san na madam fo chinche atwan akora no na metiri mo de ne na ko no bosia bo mama me nse na so ana sabi sika ehumi demu me to obi fie me han dan so ati ase kakran ansa me nsa koma no na me de me nkoye dwumaden first cam na ofo koma oge hwefo ne kura no fun be ne kura no 11 Pro Max iPhone 11 Pro Max ne kura oba wonya dwuma obo nya dwuma ai de fun ne boy say 6000 6,000 what na to man oh me na to man ana kura na se na me tu awi nte so bobi se na de to phone na man ana afa na otu no so ho ka awi tu awi hwe me a be bosi me tu awi let say anani 3 days yeah anani 3 days me tu awi anani 3 days na otu awi ba yo okay se wo tu san kwase aka no na me a me no be bosi akura me use iPhone say 6 plus 1005 hwe phone na me ekura me na hwe phone ekura oge oh try oh nse say me level am wono o say me mo soro so ta say level she say wo no o kwa nya phone we kura na wo kan ho asemi a na me particular kura wo de wo hwe me a wo de just imagine kenya sika kura na kakra ba ho a o kura gon say kenya o type na me so ta say nti me de bi no e bomb me wife wo ka so na just so de wo ye prema ni yes unti me fa want to me meeting fa me want to so am and the mama so e dey me do o dey say be ma back do tua me back tim dia na hia me say me pedia me nya bosia ni bi enti wo hunu nyansa ye prema ni wo hunu nyansa ma wani ate ba wo hunu nyansa am peska enyeska ti ma me ba ma ye do achi nti obebo wo sister ge ba ma wo nti obebo wo da achi wo de e ka sumpire wo to say ya sumpire mo na fada da wo ho na makwasia be ma bi nse wa brabo na mpe be ma bi a wo bebo brado wasi ba bi masa class ma okay dia say wo si ba bo si bo mi ti me chance mo di mata so when yes can be am me is over oh share what say ka is over share Richie ameka samtro tie minua no enye se wo ba to sunti a na chese wo hu ne so ba dawo ena to kese ne sebi kura de to mpa so a encounter to kese no de ye den ai to ko fa to kese pressure ba to wo so enti ye nya ye ge se mo to ye hwehwe no enti ade mo nya fa na ana mo nya mana awo ko fa pressure lady we ya to wo so bra se ko ama fife beat me ma wani nda ho na pe bra papa bi bo bra ya wo mu emwo wo tesa na make chiro no fono nkwa ekura ge 60 million no twa kan 60 million wonu maduma timi ye ensia na bi tu awi o 60 million wo de kwa atabu de kwa tabu fa bayire kakra wo fa bayire kakra na wa fa ye abro so kakra na wa fa beans kakra wo de fa bayire 20 million fa bro 20 million na fa beans 20 million wo ye di du so amem dwomo pe ayesika 60 million wo benya ho fa so 60 million aka ho entia de na wo ha ho stretch wo padwuma ye masa me nam me catch me go school me nkwa certificate ba dwumaden bidie kwa so ne yakoni akofa bidie bi aba ne abeton yete say you obi ton ne preko ne yakwaji bi ne abeton atebubu ye dua bro ne yakoto fertilizer amema akuafo yi abro ta mo so yaje abro kakra di nim ba yire na me nya similo ya tra atebubu etu